Dinja l-poddar numru 571 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddar tal-lum se naraw dawk li kienu disku recordings oħra li intom għażiltu bħala il-favoriti tagħkom għall-2019. U biex nibdew silta minn dak li għażiltu bħala l-album favorit tagħkom, mill-album ta' Red Electric, Tragic Optimistic. Din hija New Day. Another day inside, the walls echo around you. Let the sun undress the night, let the shadows disappear, and the morning light cut through. You saw the stars align, now it's time to free your mind from everything that surrounds you. If today is a new day, let tomorrow sit and wait to see what you can prove. And tell me, what's your situation? Don't need second guessing if you move it on. What's with chasing complication, living through your stations like you have it all? Another day goes by, step outside of your motel room. You said you lost your mind, fighting what's inside, when your shadow's right in front of you. You feel the passing time, but the light's so hard to find, everything that surrounds it. But today's a new day, tomorrow sit and wait to see what you can prove. Tell me, what's your situation? Don't need second guessing if you move it on. What's with chasing complication, living through your stations like you have it all? New Day mill-album Tragic Optimistic ta' grupp Red Electric laqana l-poddata tal-lum f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Numru 571 f'din is-sensiela u dan l-album Tragic Optimistic intom votajtu bħala l-favorit tagħkom is-sena 2019. Illum il-poddata tagħna hija l-għażla tagħkom ta' l-2019 wara li intom votajtu diversi kienu s-siltiet li stajtu tażlu minnhom u voti daħlu madwar 300 f'kull kategorija, kellna 5 kategoriji u hawnhekk allura tajjeb li anke ngħidilkom li f'din il-kategorija tal-albums fil-5 post kellna l-Violent Violet Jade, f'raba post The Clintess u żewġ albums bil-Malti fit-tielet post mingħand Mirjam Kristin Dil-Mara u fit-tieni post Corazon Rizzi għal-bej. Imma kienu propju ir-Red Electric illi rebtu din kategorija bil-voti tagħkom b'14% tal-voti. Allora nistgħu ngħidu anke li ma kienx hemm distag kbir bejn ir-Red Electric u anke dawk l-oħra illi semmejt. Naddu għal silta oħra illi intom ivvotajtu fost il-favoriti tagħkom u l-kategorija li jmiss hija dik tal-videos illi mhumiex bil-Malti. U hawnhekk għandna lil Dan flimkien ma' Toby, Looking for Tomorrow. I've been looking for you, but it's not the same. I've been looking away, but I can't remain. What's the use of holding on to you again? You say that you've changed, but you're still to blame. I'm giving up hope, 'cause you're still
tomorrow, and I'll be here, just looking for tomorrow. Trying to change us, but I don't wanna change us. You look for excuses just to stay the same. I've tried so hard just to look away, but these are forevers, and I'll be here, just looking for tomorrow, and I'll be here. Looking for Tomorrow mela, is-silta li jintom għażiltu fil-kategorija tal-videos mhux bil-Malti. Hemmhekk kellna diversi videos oħra li jintom ħarestu lihom ukoll, forsi kif rajtu anka fis-silta ta' qabel din jekk issegwu il-video ta' din il-poddata tafu li anka qiegħed intellalkom l-imkienu l-aktar ħamsa li irċevew voti. F'dan il-każ kellna anka stili differenti għax fil-ħames post kellna l-grupp Align the Tide bis-silta tagħhom Blacklist, fir-raba post tal-oħra Clintess u Chico Mao, u imbagħad kellna lil Claudia Faniello fit-tielet post Fallen u Xenia bil-Butterflies. Imma issa ngħaddu għal video ieħor, il-video bil-Malti. U dan intom għażiltu b'mod allarmanti għal 33% tal-voti kolli ngħid lil Renato u Sebastian u l-verżjoni tagħhom ta' Għalu li raw. Għalu li raw, mura li tammex lejt minn il-jum. Għalu li raw, għattassu minn ġej mill-bot. Ġmilek marawx, ġmilek jaraw, bistaw lajnejn, għajnejn li bkew għalik. Għalu li raw, baħar kaħlan Jisus mal-blad. Għalu li raw, mewġa ta' għamq f'nofsinar. Ġmilek marawx, ġmilek jaraw, biz dawn lajnejn, għajnejn li bkew għalik. Lejju l-ħost, lejju l-vers, għalbin għajja li ma tafx kif ħaddejn li da u dmuħ. Lejju seb, lejju il-matu din li sbaħ fossil bnedmin ġilju bajdan ifuħ. Għalu li raw, tfajjel samrani xuf ġolwit. Għalu li raw, jimraħu jaqtar ranċi.
ġmilek jaraw bizdaw l-għajnejn għajnejn jibkew għalik lejju l-ħost lejju il-vers għalbin. Għallu li raw mek mela Brenato u Sebastian Kalleja il-video bil-Malti li għaziltu intom bħala l-favorit ta'kom s-sena li għaddiet l-2019. Il-videos l-oħra kellna 2 minn Travelers, wieħed fil-5 post u liħor fil-tielet post, ersaq fil-qrib fil-5 post u li fil-silġ fil-tielet post. Clinton Paul, kif kien jirrekordi mek bil-Malti, s-silta tiegħu Miraklu kienet faraba post, l-istess numru ta' voti għalli ġabu Travelers għall-Juni fil-silġ, ma fit-tieni post kellna sebi fil-kabor ta' ċina minn Avenue Sky. Imma qegħdin noqorbu anka biex nisimgħu l-aħħar żewġ siltiet li għandna 5 huma l-kategoriji b'kollox, id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com ma jistax jonqos u anka l-konnessjoni ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt fejn naturalment inżommu d-dettalji kollha anka tan-nominazzjonijiet kollha illi kellna fil-kategoriji kollha kienu. Dik illi forsi hija l-iktar waħda illi forsi ma tinftijamx hija tal-kategorija tal-materjal maħruġ online għal-fatt il-materjal illum prattikament kważi kollu joħroġ online. Ma hawnhekk b'mod partikolari kellna diversi minnhom siltiet illi kienu lyric videos. Bħal pereżempju dan fil-fatt illi rebaħu. Qabel ngħidilkom x'inhu, ħanajdilkom issa din id-darba minn qabel li ma kienu fil-5 post Miriam Christine b'A Woman's Heart, il-Pride Remix, fir-raba post Kevin Paul u One, Amber fit-tielet post u That's Life u Then Beef Only kien fit-tieni post. Ma dak li għażiltu intom bħala il-materjal li huwa maħruġ online mhux biss bħala video ma f'dan il-każ bħala lyric video u minn Sebastian u Touch. On repeat, when the melodies are over on the beat, and our hearts are going faster, count to 3, till I find you hypnotizing, 'cause I've done it all the time. I like when we intertwine, and no one knows that nothing can tame me. I might give with you, I know it sounds crazy. We went back to blue, that's all that I can see. All I want and all I need is a little bit of that good touch. Just a little bit of tender touch. It's a little bit of that good touch. On repeat, when we touch and we go louder, it feels the same. I think whenever we get older, then I don't want it. I don't need no hesitation, 'cause I've done it all the time. I like when we intertwine, and no one knows that nothing can tame me. I might give with you, I know it sounds crazy. We went back to blue, that's all that I can see. All I want and all I need is a little bit of that good touch. Just a little bit of tender touch. It's a little bit of that good touch. No one knows that nothing can tame me. I'm in together with you, I know it sounds crazy. Touch mek mela minant Sebastian fil-kategorija tal-materjal maħruġ online. U kif għattilkom id-dettalji permezz ta' ToniSant.com jew inkella permezz ta' m3p.com.mt u bekk niġu għall-aħħar silta fil-kategorija li hija oriġinali u introduċejni anka kważi 15 sen ilu issa. Għax da sekk il-ħaġa
ħaġa illi naraw x'kienu d-disku recordings l-oħra l-favoriti tagħkom permezz ta' din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor. Hawnhekk qed nirreferi għal kategorija tal-Maltin bbażati barra u l-istess hawnhekk mill-5 kategoriji li kellna l-artisti kienu imferxin ma' diversi pajjiżi fil-5 post Aiden Zammit li huwa bbażat fl-Italja, Daniele li bbażat fir-Renju Unit, fl-Iskozja biex ikunu anke aktar preċiżi fil-kollaborazzjoni tiegħu mal-Movement Graffiti, ma kellna wkoll il-Talita fil-kollaborazzjoni ma' Jasper Eyrup hemmhekk allura bid-Danimarka l-konnessjoni u Father Rob Gallia mill-Awstralja. Ma fl-ewwel post għażiltu l-istess bħalma għamiltu kważi is-sena li għaddiet għax kienet anke ġiet fit-tieni post lil Alexandra Holden u forsi l-popolarità anke mill-X Factor għenet xi ftit hawnhekk ukoll għal 17% tal-voti kollha li xteħtu f'din il-kategorija. U minant Alexandra Holden se nisimgħu il-title track mill-album tagħha tas-sena li għaddiet Wild Honey and Time. How does it feel in your tower of concrete in the sky? Do you feel high? Is it power you desire? Then pay no mind to wild honey and thyme. Wild honey and thyme. If belief can become crime and you don't believe in peace of mind, what of your conscience? Can it be found? 'Cause there's more to life than your petty battles. There's wild honey and thyme. Wild honey and thyme. The bees they need to find flowers for pollen, and gardens need time to flourish. Concrete eyes can't compromise where they see profit. Please don't steal our wild honey and thyme. It's not for you. Please don't steal our wild honey and thyme. It's not for you. Concrete eyes can't compromise where they see profit. Please don't steal our wild honey and thyme. Please don't steal our wild honey and thyme. Please don't steal our wild honey and thyme. Honey and thyme. Honey and
U bisilta ta' Alex Holden ħana ġena fit-tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant fejn illum rajna dawk kienu d-disku recordings l-oħra li għażiltu intom bħala l-favoriti tagħkom tas-sena 2019. Mill-poddata li jmiss naturalment nerġgħu għall-sistema regolari ta' kif joħorġu dawn il-poddati, imma bħal dejjem id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Sa nerġgħu ta' darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.